Habapai shaka jinga lekai hakani kasngi haka first inning ka FKGGP kabalatit ningkong bat kalala bantit hadu shispa khandai phoran naga khat ar over bat hap no sau weekend. Habapai kapalitit jong ka Sonapur Bulls nakaliang kinong kawang bol jong ka FKGGP kilaya le bha kabala penlong ka Sonapur Bulls bantit tang shispa sauran bat hap pra wicket naga khat ar over kabala penlong ka FKGGP ban job sundan da prapuh nyauran bat khur sundan ka nam la du bat ka song pisa ka basau pho hajar tengka bat ka Sonapur Bulls kalawan haka kerdan ka baar bat rong bat ka Sonapur Bulls kalawan haka kerdan ka baar bat ra ka song pisa ka baar pho hajar tengka kumban shupen pau kani ka lumpong ya lekai ka deiru ka jing lekai cricket ka ban ningkong haka balawan ban shumbenta ki player bat ki club bapher na Meghalaya bat Assam bat ki don hadu kumba khan riu turi ki club ki balawan ban shumbenta haka ni ka lumpong Alia Masnam Ines Arlan Secretary dari dua Amar Judi Lapang Bamunu Sakwa Tam Oke, सभी हमारे नेपाल kemudian profesional tim profesional institutional berki organizer berki tim bernak ni kayak kalau ka justru nak hendak sih kita bikin kai karena ka bi sobdang tournament cricket tournament orang baik nak baik kuiping but kalau orang kau ikut pergi kasar ikini player yang Sonapur berkai PGP kilap ni halal kasar dan berjab dan berem ada kadang ni lekai tu promotion impokriang ikini job congratulation ikini job berarti berem bro persen biang apa ikini lekai teman kita kepol job creation. और शायद मुझे लगता है ये भी जाएंगे बीट हो गए ये काफी अच्छी क्लेवर और ये बॉलर अंतिम बॉल लेते हुए और देखना है क्या होगा और ये देखते हुए हवा में उछल दी 6 रनों के लिए हेलो 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 निकल ठोक 4-5 देख हाँ ऐसा इंतजार नहीं करना दे दौड़ और ये पहला ओवर देखना है कितना रन उठा सकेंगे लेकिन ओ ये रन नहीं काफी अच्छी बॉलिंग उठा पाए सोनापुर टीम और यहाँ पर दूसरा ओवर लेते हुए बॉलर रनर बैन से देखना है क्या होगा मिस कर दिया बॉल डॉट बॉल और कैश अमाउंट ऑफ ₹20,000 जोरदार तालियां ये सुना और पहले ये ट्रॉफी उसके बाद मेडल जोरदार तालियां और 40,000 ₹40,000 में एक बार लीजिएगा।